Okay, tu jan chana Photoshop pa diamond effect to dan kha kan zir khom dingi mai sibi ka paper kala dingi video mai sa pola khan 4/6 ti vek 5/7 long kha ka mangi kha ateng ti lo technology le software hi chu ma le idea le ma le experience ni afe mi asitika Photoshop pa khan 5/7 kha kai loi tua with ti chu asaulam kha example a 8 carat dingi asan lam kha 4 la carat dingi khati khan inches inchili le inchiriat kan ti kai chu chuti chun sau deun ka tua thai chu diamond effect kan tua dingi himi effect karon tua ding mi hi mirang tutorial ka zau mi tla se lo call poly tutorial ka zau mi tla se lo chun vai le mundang dangi tutorial ka zau mi thlan si chuang lowi ke my experience si in technique kan ti kai chu kan mai kan thiam thai dan ning video pakhat kan zawi idea kan nei thai dan ding ro san nak thon hina diamond text effect to dan kha karon rel dingi amai sabi ka acha kha hi sibang se la mi then chun an mai o an red lawi atwa dan vel an tua I an ron po si chule mi then chun athat nak te vel an po si a color ti vek pol an man mi pol kha rel fiang lawin video kha an tan ching ronga tu jan chana diamond jubilee ti vek kha ko rantina khotina athenga sile cha kha edit thai dan dingin idea kha nei kadu I ronga hi video kharon to kasi chule mai sipika diamond jubilee kan to ding ronga script ka share lawi cha ka zau lawi chu hi mi hi asi thai bikin omang thai bikin idea na nei thai nak dinga hi video arak zau tu pol sanga karon tum ta I ka to mi video asi na hin diamond jubilee asi tika a font kha te tuk ti ve kha nga loading ata thim na ka malte asa de kan tike asa de kha chu kan man tool dingi chule hi mi acha kha a color kha jiang ve khalwa mangaul apoilo asunga diamond juk thon kan replace ding ruanga adum ka manga simai ama longte tutorial asi tika tum dawin ka tua dingi control t ka met dingi ka dir tum ding hi si sela chula hi ti hin atum atop asilawi hi ai tum si ni malte danglam dewi kan dir du sele control t kan met dingi shift met pha khalin adir thai ri chuti chun kan thai thiam na de kron tua malongte hi mi hi tlar khat longa kan effect kha alang moi lo pang ding ronga tlar hnia karon tua dingi hiti hin sibang se la control t shift met dingi kan ti nei de log dingi okay hiti hin si se la hi cha hi kan nei effect tampi ka mang loading apoimo big mi chu diamond jubilee asi ronga diamond zukha kan bala dingi diamond kha kan ba open ning ronga open document ka ti dingi diamond a hin tampi thai a film mo crystal lung ti vek deu mo asen mo ring mo apol mo ti kha lung tampi umi chu ronga kan du mi kan tua ding hina hin example a diamond chu kan chin lung deu chun malte apol deu dinga ngai sela khai apol mi diamond pakhat zukha kala dingi himi hi jang ronga himi vel ka varil ti sila hi tok text ka edit mi sungi alut ding mi si ronga himi kha
กวะ select กีอะมาเวียลฮี control J ทอนกะละชันอะชันินกวะลักจุเทเลหิมีค่ะประคัดเวียลค่ะ image ค่ะ trim กวะติดิงี square in กวะดีร์ดิงีจุเทเลหิมี diamond จุกค่ะ edit ค่ะ define pattern ที่มีกันวาระดิงีตัวค่ะมินกะเล่งไทยมินกะเล่ง loading โอเคกับตัวนี้หิมี diamond ค่ะเนี่ยนัว effect เวกกันว่ามันดิ่งร่วงอ่ะ pattern in กวาระที่นักอาศีจู่ๆยังถึงกันว่าเปะทั้งดิ่งที่สิเลจูกันจ้ากันบรรลุดิ่งหิมีอาคาร diamond สุงะอวลุดิ่งอาศีร่วงอ่ะหิมีค่ะไม่ใช่วิดีโอ silver เล่ gold เล่ text effect edit dan apun phun kha video mai sakron tu azawi himi isin double click in ka tua dingi atlang pi in asungi diamond cha alu dingi ruanga stock vial hi ka va edit dingi khai stock kha yang ve khala kadu timi sile chu hina hin idea kan nei thaina dinga diamond karet mi kha ka va open ta dingi chun hitoki cha akhan effect ka va pek ding mi kha stock color kha ka va rem ding ronga double click ka met dingi hitoka hin ka lut dingi control a control c copy ka ti dingi hina hin control v ka ti dingi na hin ka red lut ta dingi chuchun diamond jubilee cha akhan double click ka va met dingi chuthe in stock akhan ka va click dingi stock color akhan diamond asungi apol lut ding kan mani ronga hi toki apol dang kha ka varu dingi chulo le eng deu mo kha ka val dingi chule a size ka kan rem ding okay kha hina hin achara lang chuchu color kha ama vekan du mi color varuk dan kha thai kaw na kha karon lo hlom asi hi ka delete dingi ka ti tum ta dingi hi mi effect hi kan va edit thlang ding ronga double click kan met dingi na hin stock a khan a size kan rem thai chui size a khan one color long ashil thai asilawi fill type sa khan gradients khala ashil thai hina hin gradients a basic sa umi blur a umi purple a umi dang churonga ka du pakhat ka va pedingi himi ka vala ding himi sin pakhat diamond kan shil dingi ronga hina hin click dingi na ka click dingi katikhan mai sa video khala idea karon rel jawi chu idea kan nei thaina ding a hi to ka khan diamond ding si ronga apol rim nam deu pakhat ka red ding na khal apol deu thawin pol rong dang sen lo mam chu thalawi okay ka khasi bang mai sela ka okay dingi tihin akap tlang kha coverem asi himi chu athairi lo sanga idea pek na men asi chumi si kan zir ding mi big chu himi asung diamond jubilee ti mi sunga khan mi tui hitoki diamond juk pakhat kan red mi kha jiang tin kan pathun thlang ding ti sile chu hitoka double click kan met dingi pattern overlay ti mi kan va met thlang ning chuna chun hina hin kan va met dingi amai sa akhan diamond aphun karak red zawi hina hin apol hina hin afim hina hin bokbon rong deu karet chumi pol kha kan du mi bi kan va mang thei chu ma le idea i pattern kan varet asile kan red mi pattern kha kan va mang ding ti nak chumya chun scale a umi ti tet vi va thai ate vi va dingi tihin ate vi va thai hi ate big ai tum kan to asile 1 2 3 song chu diamond juk kha
text sunga average thei ti naksi ama longte himi hi stocka khan himi kan du lo sile angle kha thon thei ko hina hin hi du na thon thei chule hina hin diamond juk ti vek asi ronga diamond thoi anai big color kha kan varukin kan ba mang thei ti mi te chu ne nuwa hi video arak zau tu pol sanga ma te in idea kan nei thei kha thupi churonga hi mi hi chu chia in karon tua lo dingi diamond asi ronga atlang pi in hi to ka hin yang ha kan tike a film nai de rong kan lak le amoi ding chu idea mai si avar kala dingi chen hina hin malte khe yang de chen hina hin adang de khat la chun amil set ma long te ka rel du mi big son chu asungi diamond kha kan ba thun ding tika mitui amai sai ka rel zo mi hi to ki edita define pattern ni diamond juk kan red chia asi le kan du kha kan ba mang thei chuti chun diamond text effect kha ol samte in atwa dan kha karon reli chumi I a hlei hluat chu ma le idea in photoshop athiam sanga chun atwa thei zo timi te kha tuizan chana karon rel du I video achem te na ra zo nak para tamjet lung oi nak kanei